Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Ini bersama macam-macam barungan. Kembali lagi bersama Dik Jihun. Halo guys. Dik Jihun pakai barungan apa ini? Kelinci. Barungan kelinci. Kelincinya warna apa? Hijau. Wah, warna hijau guys. Coba dipakai. Ayo. Wih, kelinci hijau. Lihat tante tuh. Kelincinya medeni kelincinya. Waduh. Sikile kaget aku. Yo wes yo Dik Jihun. Terus ini ada barungan kodok guys. Walah piye ki rek turu iki? Wah ngantuk guys Mas Dapa. Yo sekarang Mas Reksa. Mas Reksa pakai barungan naga merah. Yo wes yo Mas Reksa. Yo saiki Mas Henip karo Mas Iqbal. Ki agak mimpi ki. Yo Mas Henip mbek Mas Iqbal.
Yo wes yo Mas Deni mbek Mas Iqbal. Aku berapa? Dolenane Jihun. Ya saiki barungan kodok. Kodok ngorek. Kodok tuh guru, Mbak. Oh, lah ya kodok turu. Bun, dulu kokok selep bun. Oh, siapa? Ojo Iqbal. Medun. Bikin ngisar kabeh. Bikin ngisar ini. Bikin ngisar ini. Jun darah Jun. Api lo Mas Jaka. Yo wes yo Mas Jaka. Yo saiki Mas Bagus. Boleh yo lali Gus. Sorry Gus. Itu yang mbak siapa toh? Hui. Lagi dolanan sih. Hus. Wah. Tidur le. Ah. Wah. Yo, gubol. Ah. Ya. Ah. Wahyu Adi Jaya. Wah. 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 Yo wes yo Mas Bagus. Ayo Mas Dapa. Ora keke perbedaan. Apa ya? Warai Hun. Oke guys. Oke, guys. Ke apel. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.